He kura auraki te raki pai whenua kei te whakaako i te reo Māori ki a rātou tamariki. Engari e kore mutu I reira kua tīmata hoki ētahi krai he reo mō ngā mātua. He kaupapa kua tino ki te I te puawaitanga o ngā akoranga me te aki hoki kia kōrero Māori ngā tamariki me o rātou mātua I te wā kāinga. Tahi mano, iwarau, rima tekau mā waru. Tukuna te reo kia rere I ngā wāhi katoa ki ngā tāngata katoa. Kia tuwhera te hene ngaro o ngā tau iwi. He pai, ko te nuinga o ngā mātua, he Pākehā. Horikau he Māori I roto I etahi o ngā kura, ka tai mai ngā hainamana me e rātou o ngā mātua, e ako ana rātou, tino mate kai rātou ki te ako. Ko hoki e nei mātua ki te kura, kia tai e rātou te kōrero Māori ki a rātou tamariki I te kāinga. Ka tahi ka hoki ngā tamariki ki te kāinga ki te kōrero Māori, atkore ngā mātua e mōhio, ia hana rātou kōrero. Nō reira, koina, ko enei mātua, ko rātou e haere mai ana ki te ako. Nā te kura nō ngā krai he reo Māori e whakahaere, mō rātou tamariki mātua hoki. We're just continually looking for ways to expand what we're doing, involving whānau more in school. Ko takaranga te maunga, ko waitemata te awa, ko takapuna te rohi. Kua kitea te puawaitanga o ngā akoranga. You know, I can do a pepe half myself and sort of working on some conversational stuff, trying to talk to the tamariki and you know, in little phrases. So I think it's definitely a good place to start. E hara anake ko te reo, engari ko ngā tikanga me ngā ahurea Māori kei te whakaako anō hoki. Ko te tumanako ka tū tēnei kura hei tauira ki kura auraki ki atu. Find ways that we can continue to bring them into school and develop our reo and our tikanga kawa in school. So exploring different ways that we can do that. He kaupapa I whakamātauria anake I te rātau, he waina te hikaka o ngā mātua ki te ako, ko te wawata ia ka taia te whakahaere anō I tēnei tau.